Amit Kumar! Roaring practice! Roaring practice! Amit Kumar! Amit Kumar! Roaring practice! Lucky Amit! Dakis paangot kinongya an kajela hapok kasyatri jong ka High Court of Meghalaya Bar Association HCMBA Batchlong Bar Association SBA haka arpnyaw tarik nailar kila penlong dakarali bandawa banweng mardor ya u Amit Kumar kum u Advocate General kajela halor kajingken no baka jingle ka jong u bat karukom pensngaw hakapor batian bishar kalong kumbak henpo ya kinongya an. Hakadigasngi kirongya an kila penong ya kajingat patba kaplas dang najan ying bishar ter shabarik dhan keti malki point shalachumer IGP bat penkut biang shajan ka ying bishar da kabara ringkat ki plakat ki batho weng no ya u Amit Kumar kum u Advocate General sangye ban lute ngi sangye ban penjak buram bat dawa ban no kam kani kajinga ki kalami hadien bakladan kajing keno ba u Advocate General ulakran hapo kajing tian bishar hakabaya day ber kajing shngan jogi kinthei hakibar u Senior Advocate u Kishore Chand Gotham ulaong baka General Body Meeting jongka Bar Association dakawai kasur kalarai ban pha da kajing tho sha u minturi rangba kajela u Konrad ki sangma ban kerpat ban wengkam no ya u Kumar Ulaong ru baka ni kajinga ki kamday tang jong ka Shillong Bar Association bat ka High Court of Meghalaya Bar Association Henry Kalayo ya kajing karsya ni kikinhun jong kinongya an ki badan hakeleng jong kajela. Habaya keren syakilat patai kubor u Secretary General ka Shillong Bar Association uba TL Jerma ulaong bakum kakinhun jong ki muktiar kila dawa na umintri rangba kajela bansangi shisendan banduti kajela. Da kajing pene ya u Amit Kumar kum u Advocate General bat ong ru ba omde satya banyada ya u Amit Kumar. Kinong ya an kila keno ru baka sarkar jela kapendut ka ya kapisa patba da kabathung Advocate General AG jong kajela da kibriu na Delhi. Hadien kajingat patba la thang ru ya kadorting shop jong u Amit Kumar Hakmat Office ka Shillong Bar Association. Amit Kumar! Amit Kumar! Amit Kumar! Advocate General! Advocate General! Advocate General! Akabanikom kani kajingja manusia kaja nadu ba nakrai ya yatip ba kadon butu kajingja ba syak keno ba uwe u lidar
ula le klemakor ia kataka intern nani kawan kena kebrang long under training hakani kam an ti hadin kataka jingle klemakor kumaplatip kala don kataka jing shimti ya ka an ada ki wei na kisang balang dah ka baki syok ki dat yu ti hadin kata ki yelam yu ha ka penjayo ha polis bazar kandai lat antai ti batnang ta anda kila dep syok dep dat la pen ya yu unta padeng kata ke jimen sa ho jumo ki seli ai pad ki sa file ke FIR ki sa ai ki sa bat ki sa surrender ski kulit ti ni kum ki nong sakan ni ong ba buri ubule kam sneu mudi ban ngat ka ai tang ba kam dai ba ken ba manu kinuan sim nek ai kti nomor play kani kalong ka jing keno manu ru kila ban sya keno kile keno pakam bat hadin ba kadon kum kata ka jing keno habang idon hakani ka imlang salang kapadon ki ai kanun kakamaram kalong ba nakaliang jong kita kinong sya ban ben kinek siki pulet kenang bagi pulet kinle keberan kam dah bakin tokit ke kam but baladalap bagi lale syai kam ka an kedon ben stom andre kam dai bat ke janino bakin shimek anya kti nomor what malada what if ni om manina ba utau brio bisa keno la syai kut lap o kadai tang kajing don daw pangam ong ni brio andre in general malada ni shim kulum ya ke kajing jakam baharu hi ben shimek anya kti ti hadin bagi dan nak kata kajing sngong kajing sutu ti ni kum ka kanhon jong ki nong esakan ja ka badai nak shulong bar ban nak high court bar ni let ni kendo ya i chief justice jong ka high court of Meghalaya dak ba ni pen pau i ba pe ka dadon kum kani ka jingja ti subha ba fin nakaliang ka jong ki ba fit pe nomor play ban ailat kum ni ba ubri ul shimek anya ka kti kamlong ka pabahan bat bagi pulet ru haba hi nomor pulet ni penpau apa chief justice ba kani ka khandai ladi ka de ka jaka ka babul ki CCTV ka ba ka police control room ka tebet la dan kan ono ka jinja ba mo ka balong law and order situation lani ki jing klumar tin reha badan kum ka taru kamdan kata nakaliang jogi nakaliang ka police bakin yashim bakin yawan ban pen jajai ya kata kajing jahan rai buri kla show la dat la parit ta ter ti adu benda pois ta sadar pias ti ke issue jungi kolong very simple kare tang kata ndai ban ailan ami sikmat bayano inoru bikin simek anyak ti lada ule kam sniu lada kadan ka an limba ki kulit so bikin tokit bad hadin kata kadan ka an bar lada lalap limba kata kajing tokit bulale ka ka amen pun stop bad nakalian jungi ke shulong bar lake mon opi Marsin tip ikut ke jingja nomor kelalong haka lapoi haka media ni la suspend ya uni balik sneu ma bat ni ke suspension ka lomba lada ladap kata ke jing tokit lada lalap ba ulale sisai kam kemut ya kata jinglong member hapo ni ka association ke jumiru nginter menit no kita ngi disenjam ke jumi bengilale ti halor jo kata ka jinglai jumi bade kendu chief justice ila sim khia kata kemat ke bengilara but ila file dia kata sumodo writ petition kemudian baka dia kata case baka high court hi kala shimti dah ka ba la pelong parti yang ni kum ki association kata long shilong bar high court bar but nak yang persyak ketika state kemudian ketika jelah nama beli haba ya kum kata ke state kedai bihiruban ai ka ta jubah ka court nomor bakum bangon pi kani ke jingja kalong ni penpa maka dia ke failure nak kalian ke state government ban nomor beli apa ka imlang salang ka don kata ke pikir ke state mechanism dan ni kata ka kom terikam nak kalian ke state ban habadan kanu ke crime lan ni ke jingshim ka anya kti ke state mechanism ke dia nak kalian ke pulit ke mantel lakam dia kata ka case hadin bakal don ka hearing first hearing ke dia ka live way tadi ban hadin kata apa ka sadana ka live tadi nakalai pui tarik to layak kata ka jingeta ya po ka iya ka syari po ay kot ndre hakalai tarik pan fokus arja nrio kai ka baja kalong ba nakaliang jong ka high court ka makadang keli ya ka ya uni Amit Kumar bade advocate general kan ba nang keli ba
Boleh kita ki state polis mah kimla bante lakam. Nomor beli kalau BI betul highlight ini nomor beli karena ru Supreme Court ru. Kalau ada ki ruling ki judgments ki jongka hirai ki jongka ba omsha yanu benci mek anyakti. Kata ke bagi orang ke mob violence mah kemde bensha bandan kata ke mob violence lani kata ke mob benci. Banele bor be dopai ba ban sio bom te kata ke Supreme Court ru kelakaran syai. Tekat padang dan apa yang kata ke jingsa kali ke bejur nak kali yang High Court. Kapoi pun ban sya ba EG wa uni Amit Kumar pun ba jingsa kani ke jingja bro kaja nomor ke bar association ke fail. Ba ke kunhun jungi ke bar ila fail ke banyada ke dai. Tika jingkali jungi kalau balada kaja kamar kani ke jingja ko mansong lipi kamde bajah po bar association ke jungi kajah ke private chamber lama kamu private office jong tau nongle pakata ka jing ya keno kan ba udan kata ka jing lesnya kajah ke private chamber kajing kali hangi ke lombai lada ke complain singi kemuan lada kanu ke jing ujor singi kemuan tu kemuan pin kentho bangi ke bar fil tu kemuan kaliang jungi ke bar association ke badan sipun ba ni ke bar association gidan kenthe adu news pangot kisin ragi risau spatam te kemudian ni ke bar association ke hon lawyers ni lingi im kata ka environment lani kata ka rukom yashong kum kita ki hon haka balong jai ke dak jingi iji buram mar kalian kum kita ki legal professional kum kita ki beri patre ke ni ka kam ke tinggi kum ke bar association ni ngomong nyata ka jingkran ka jongku nomor beli klaim dan kita ki baru susu kata kut buang bakal ajudan ki kes bermensuaru ke belajar tinggi ke bar association ni la fail tinre dak ka pumpuram pi pensai bahkan perjudan kata nomor hangi kam judan kata ka komplain pila pani verify nanu ru ni ke bar association balik ni ki kentai mentah kepada apa bar association tu jungiru ni mi lenti nomor ngisno kum papi uni ubreu ubam dei utau khot jong ni ke bar association ke jungi kam ta ba shalom bar tipi ukulai ben kentho mapli dei utau banang ni nakani ke jala dei member jungi tibat iu kasuk ban kentho ban ong ba are kani ke bar association jungi ni ki shalom bar association kadi ka jaka ka ba ai lat bek kita kinong les new bakan japo kata ka kenhon ka jongki tingi kum ka association ni sumong ni eta ti andang ila sumong kay bangila le lingba u council berrepresent ni po to ka representation ka na po ai ko ngila thok kata ka city nak ban panju ba pe nau ni Amit Kumar banong ba to ai ni kata kalis bagi ang bala buon ba kita ki jingja macam to ai kata kalis nangin yo ban baik ni kita ki nong sya pan ban lada kum kabar ngin le badan kam lada don boleh sniu ngin sim action bat kum ta terter nya sedu ka ai ba ngin support ru kita ki nong sya ban ban tin re masuk kelapan uai ni kita ke reply dah ke ong ba ngamla ban ai pi kita kilis dewa ke sini ba ong bakandon ba kata ka por kolong ni hak representation juga show menteri rengba jela ke bengil ale kolong ba ngila ai por sita yo on respond tin re jika bum jubah ini jubah penbanda Amit Kumar jisha ni kam tho city address ban address Amit Kumar ke city ke balik show CM show menteri rengba uyo Amit Kumar pan mak dah ke bang refer ke tu city bepi pa show CM ti aku tu ni ai por sita yo ti hadin manta ni ipat pagar kalau penpan huri hura kata ke ti kata sita yo galak kut tu bani nang ni sekmat ru ngilong ba ngin yang ai kun ta kata ka por kalau bang nginang ai demand kun ni nginang ai protes kun ni nin pai ke ngata ka don kata keji sutu ma marni dah ka buram oi tadi keji apa ini EG kadai ru haka kabor CM menteri rang ba don entah apa je kabah kemiat sampai Andre la dengan impact pat ngikut pat baka platform ni bahawa menteri rumah ada ban sutuk kai ani kita deputy CM di ban sutuk gini balada kibu atau advocate general kalau akhli jom kita muktiar ke jalan tre nam ta ka welfare la ni kata ka benefit joki muktiar pat hagari lani ban penyo nong lani ban pin ai lat
makin ya kieu lang hakani kam banlong kita ki bahmat akabai dai ki kam represent ke state ki jisha ki di ban perkhat ke bahwa lale bakala ki di bendan ka review kan nak kalian juki bahwa lah dah kalau sya ku tahu tindai ke susi kalau ba yang kita khor ko lalong no ki murong tikani ke jingi khun ke jingi ta kadang long tang stage 1 pe kumon syuk no ya kata ka ke jingle bamsunyo hi jong Amit Kumar ia kita ke jindawa ke jungi lani kata ke jingkeren bamon nga su kai le ke bamon ya ke bamon keren ke bamon kani boro man ong pi kadi kata ka ke jing smo mo maktil perang ki feeling of entitlement mo ble bulada nang nila bunsne prasne tam ti bar kana kalian ka government ru kemudian kata ke jing te lakam me kata ke jing wan bru nabar ti ngi ka kenuhon ru nomor mo pingim damelin banyawan bani protes ni oh kadang kata ke jing tnum mo tamlong menta pengi iban na lor ba uwan ra na bru nabar ni ti ho ton ki khep pengi juya keren tamlong kami pois nusyanoru ti hadir umi pat sa kejeng keren bain ru ini ti sno ba enough is enough lalong palat kata tarangi kum kunhon mentangi om bayam tolong at bolong lan mar dingi mensuang laju air representation kam long kam sekso tumban si menta ka dino kesenjam ke ba ngina ban exercise kata ke democratic right ban assemble ban protest umar kini ka ban protest ban mi kumiru kede ko ni ki hok ke ba kariti sensyagari ka ai yani kita kinong ki pai nong sok do dari India tingir misno ba em lada nakalian ki administration na ni nakalian ka sarkar company ang kata ke jindawa jugi in a diplomatic way mo lada kata ka lenti ke balong jai ka bangila ban ari kot ki kin reply in kot in the meeting dakim la ban ai kata ki jindawa ki jugi da kata kom tu man sing hap ya nya da kane te kata hi nasno ba kata ke jisno ke jingle ke so ka debe kata ka feeling of entitlement ke jisno bangala ban le ka mon nomor ini beliau nomor kumpul ngepi mana malah batai mana limbai perlu senaru kan beliau ada laslan beliau ada laslan lah perasaan yang mendesu padang itu uyo balik kan teman tiar hantar ke usim kabu kayaknya lada kita di bahasa banbai deki mon sepi ngam lali itu kemudian ni kum ke kenuhun jadi muktiar ni sembai bahkan ni ke de tang ke jing pentok pria ke jong beliau hapo ke open code but kawai ru kebangi ka kenuhun misukya kalau ma nomor kini ki proceeding mo kini ki jingyat mo ko dema po kot kamta ma po high court kadang katakan live streaming bagi ong kamu buat ba pila ban pai nakano ka jaka lingba ka YouTube nomor kitan kata ka YouTube channel ka high court ka bakila ban pai tingi ong ba kani ke jinglong keren lap tu ni breu tang ban ya dai di nomor ula yo ta jikali na kalian ko mangal batai mena nakaliang ka kot kala kali jikali balai kita ki pulit ki melaban control kita ke situation bakum ka balak create kita ke law and order Ukraine kumi kata kentin lap mau tang ban ya dai lagi ban divert lagi ban penki kita ke jemut ke kot sawai pan ni ong ba what if lada kataru kala daw na ka live stream ni ong ba hato kam desi baka ka jela ka ril di ka pertai boro ko bai kanyo kata ka khubor kababakala banong bangi kum kekenuhun joki muktiar ang niya shalom ni de ki bailat lani ki bayada ya kini kinong lesnew termasuk jarkat pat aku tu kesni katu ka live stream na po court to chief justice ka kelam long live kay tingi sukarman ba alis kam dadon kata ka damage mo hadu kat kata tang bangila syempat ba kani jinglong jung ni upreo ba salia kata ka jinglong ka jingman ka jungi umburom kata ka jinglong syong sup syong san ka jungi ni kum ka par association ni yang takay ban condemn yung bre nomor pai marsin kan thok tu marsin ang don takilis ni gimde bangi condemn direct lingba u council represent ni yakut ni long ai ti kata kalis kanangin suthu tamba ai kemudian ni hangi om ka ditang ka jing thok ka jing seler tang ban ni ya dai ladi nomor beli ko mo pi kalawan kita ka jing klik ba nomor beli ko ba ka pau na kaliang jong ka state kala fail ka tu kasi bante la kam tau ya kata ka jing ja hadin kata ka jing syak no badan ka jing ban bain kata ka dan kata ka di number 1 ka jing ja ka ba nigom ti hadin kata ka jing ja ka bagi ngilale per association ngila khot ya ka general body meeting jong baro arteli ki bar ka silong bar ba high court bar nima beli khot ya kata nomor ni semua ba ka jing keren lap ko jong
kam kita tang yo wai ar kita ki muktiar batre hang ni sulang but kum ong ru jong Amit Kumar pamba bar associations have failed kamu mut pa bar association baro ikin kila fail badan nak ni kejela tinggi khot tak kejen body meeting banyak tai bana mar kan ni keno kalong salon sa hato nyinile no tibara kata ka meeting kila ami kita kejing ya keren kita pun ba kita kejing le jong ni brio nomor pale di udin nabar hikam jam ki jong babun sini ru usu appear beda ka visit one teng sini dari babun ni appear daka through video conference na Delhi umnatip itu thawrengi kani ki bar association ki kamera sino dan umnatip ta kai ka baki keren kalong ba ula sedang ru ban ai appointment ke ya kita ki juniors ki jong ulan ni ta ki brio ki jong bamdai na kani ka jela kila bandai pana Delhi na jaka ka utre kila bandai na ki we ki jela ru ndre kata kalong ba tikna ba kindegi nak ke jela tekat barang share kita ki khana bakani ke jingle jung brio kabani kom bu khin snap ini kum kita ki kenhon juki mukti arang ne ki don ru kata ke jing pendan kam bakla ya ke office ke jung kum tahu advocate general ni marpai man pensyai pi ke office si jung advocate general kadai kata ke office ke bolong halor do na kita ki mukti arang ke jela ti kum tahu bolong halor do ude ban pek ya ke bahak kamiat jom kini ki muktiar ki badan apa ke jelah kum ki kita dah kepala dadon ki kam ki jam un endorse kini kita ki kam lani un ai un bah kita ki kam ki bolong legal jom ke jelah kenang bagi muktiar kini ke jelah ini yo bani terekam ndeke ikam ni bule ya kita ki cases ki badai jom ke jelah pun sini laki dai ki case jom ke Meghalaya ki badan apa Meghalaya lani ki badan Sabar ma Assam uan ra be kini ki beriau ki jong dah kaba ni kum ke association ni snow bakani ke penduk lat ke penduk lenti yang ni ki muktiar ke badan nak ni ka jela nomor boleh habuan bak khamtam eru habuan ra ki muktiar na Sabar kamut pa ke jela ru ke pulut extra ke pulut tam ya kata ke jing siu ki nomor bila sutui ada ki wan nabar la de ki wan benda Delhi na don ke juk mata ngantara yar bak ngimnget bikin wan ka train wan ka flight kinsa ki hotel kumbagitip pensa ki hotel ba babiang kinde ki bamalumala tiki mi ki kita ki kenram kebangi ke kenhon hadin ke to ka meeting ngila rai kan bangi di ban weng membership na yu bat ru begin dawa na u menteri rang ba kecela bapai kidan arteli kimat kawai kamat kalau mau umburo mingi ki locals kumita ki local association nak ni kecela maru bunthok begini ki bamdai bentuk beriagi bat ke baar ke upunan kam bakala kayaknya ke office ke sungu nomor la prasna me menta la le kita ke jakam kila don ru kita ke jimpelut ya ke pesa jo poi ba ke bamangi ki locals mo ki batrai ke ni ke kam nimyo benta ha ke bangin ya dai shoot tanga kalan ke jingyo jingem ling baka la ta ke fees la ni jingyo jungi ha bagi trai ke kam henry kadiru penduk kayaknya kata ben improve dan di penjana ya kata kasap kum ki muktiar Marbai lada tim ai lat ini kibala long kompeten nani kibala bit labiang ti kumno kata kalat kan peli ini lesai bingin kiur wa kini kakam ki kini ki arteli kimat nila bu khmat menteri rangba tamolong ka basusi pan hakaba jaka bu menteri rangba un reply ini mo un reply kata ke jing ka jungi lani ai khot ini begini keren ban penbait kini kenrom penban haka absal terik zaman tahu benai guys uliak nu akan banyak press statement nak pongba we are lucky banyo Amit Kumar as iji jo kajela kabumot ba ngi kum kajela kum ngi dingil along bodon bok banyo kum yu brio uban long tahu advocate general lalu bakhli do yaki muktiar kajela ti kawai kajeli ngabu long lucky la kadai aka benta jong ke public interest na jong ke personal interest na bala digi ang public interest mo ngilong habak aka benong kata bakadon kata gaji nong hakal yang ka karoy ka par jong ka jela hakan ogor kom nomor brio uwan nengkong wan marway adi nang tu wan ra sibun ba taki ki kenuhun ki jong u bantre kini ki kam jong ki locals ti hakan ogor kom ke jela kayo no nomor mende bang bangi ngimdon kita ki lani ngidunai kita ki muktiar banle kita ki kam badai joka jela
belum susu tamu ada ampli kalat tu kumno la pakren tin re kata ke jimbut jugi jokini ka protes ke boro kata ke jimbut bagi ngisno ba nakaliang jo Amit Kumaru ula fail ni kum ka association ni don bat kumon suang no kani ke jingi kun ke jugi minta ka protes ke jugi minta ngamtep ke ek banjana ni shikman makum makalong minta ni kum ki kun hun jugi muktiar om tanga shilong henry na boro kalai kani ka district akan ni ka jela yami renti nadu Garo Hills nadu Giant Hills bat minta ke East Coast Hills Eastern West boro ngilayawan bat ngilay penpau bagi yalong teli akan ni ka jingi kun ke jugi nomor bakumo pi kani kamde bakta tang iway arngot lani iway kenuhun jogi muktian dari kata yang borok nomor lada pi penan kami ke public fund ani ke pisah ba ban siur yano andre utra jela umyo nong lendo umyo ta ke benefit te kata kalong ke bakala ke bangiru nyimde ke man island nomor hoot ni nya keren ya kata isu jong kimuktiar tama findapai kani imat kelalong ke tren kelalong ke kata ke jing jia ke ba kakak kan pindah pe ya ke bubun ba ba ka kloy haban outsource kata ka kam jong ki local sabar ti kata ke dika jimut jong kani ka protes ke jungi da ka pa nomor ngiru isno ba ya kani ka jing ya ki kam dei su tang ya Amit Kumar kan ban ya wengi tau advocate general nomor ngi isno ba himdan confidential ndreiru ka message ya menteri ramba jela ba pe ni habang itrai kani ka kam ngiru ngilong kompeten ba ngilong ke bebet pebiang sunpek ini tentang kamar monra nambar lada pimonra nambar kamu ke penpa ba kadon ke iki selendet ke ba tharai ba ladai pihak bu dangi bangin le kini kam yo tharai kadon ke jing tiang ba yo niatip no tadawan wan nambar ulemon tikisu yo bor ti kata he ke jing yakun go jugi ba niat nong kini